UMP ka Raja Sabha u Dr. WR Kharluki hak arpenyo trikno pra ulap lipat ba ya ka Caroline Colony Stairways belasnaling ba ka MP LADS scheme jong usnam arja arplai arja arpsaw hak jinglut ka ba shipho laktingka kani ka Caroline Colony Stairways kabadan haduk sanspa sapulai teliki mau kindon lasna na mentdu shadu ying u Petrus Suyam Caroline ha ka jingjrong ka ba arspa lai pomitar bat ka jingyar ka balong sanfin u Dr. WR Kharluki ha ka jingkran upun pau ka jingsngungu ekipat ba ka rilum jantia ki bala ai ka jingkershan ya u aduk ka por ba udang longkum u president ka JSU wat habal ula rung ha ka kamsan himas simaru ka ju ka jingkershan ula yok pediang na ekipat ba habakren halor ka roy kapar u Dr. WR Kharluki ula ong baka de ka kamram jong u kum unong mi khmat ban pendap ya ki jindan kam jong ki pai ba nong shong shnong balada dangsha kalan ula ong ba un persang banyarap ningkong shwa hapo ka shnong jong u hi ka shnong ka ba ula he lasan shwa kani uwa he shnong ka Caroline Colony uma embha lang lingdo ule thu baha u arjar khatlai ka Caroline Colony kala sha jit kum ka wene ki shnong ka ba khoi tam hapo jwai bat na ka jingyo ya ka khusnam ka Juwai Municipal Board kala turwa ban le ya ka no ko project na po ka Urban Affairs Department House nam arjar khatsaw uma MS Lhuj ula a jingmat hapo ka EC shnong da ka stairway project ban penya so ya ka mentdu pat ka surok bypass kumju ki benta bahapdeng jong ka shnong khnang ban pensuk ya ki nong shong shnong ki badan ha ka thain mentdu kumju ki sharing lum ka mentdu ban wan shapo shnong na ka benta ki babon ki jindon kam jongki ka executive committee kala pediang ya ka jing a jingmot bat IT ha uma MS Lhuj ban pen khre ekikot kisla ban pha shok office municipal board bat da ka jingrap uparlok jong u uled H lalu lalet survey ya ka jaka bat la pen khre ru ya ka plan na ka benta ka project Henry amshum la yo sanction Tatha u arja arplai UMP Dr. WR Kharluki lingba kalat talabo area development committee ulapha submit ya ka no ko jingdan kam jong shnong bat na kalyang ka EC kala pha pa ni street light bat khamtam ya ka mau kindon bat na kalyang UMP ru ula sanction ship ho lak tingka hadin ka jingalang UMP ha ka jingsen ran ki nangalam bat nong shong shnong ula pli ya umau nong rim jong ka ni ka project Rana ku ngai cha Caroline ayo rubot dang kunmo ka chulai na do poro jo mano kena skur jo man presiden ke JSU kamon yo ke jingker chan ki jinyaki ki we ki heti por nai ten on the por politics le kur khub lai kar ko parti ko emodet hajan hil strap hogai kende bha pra MVP jaguro anyam man the point ke NPP lo arjar khat pra it go bondo arjar ar haule le go bot u bondo tengah chima hadin arjar khat pra hadin open job yo candidate yong in negeri Juai konsensi tengah le hiti por man terwagi ha chisen arjar pra terwagi ngau lai ko MP rembenan bha le snyang suromo ne bhai le job ne jain til skamal ulai tare men job arjar khat pra men terwagi lai tekat u yelem ye ngat cham chimoto kini to kamram byonga bon sin do sa tho baklagi ba men wan gi MLA ki MP le ni MDC men dirap ki tes nyang mo ki to nyang mo ki kini to kamram yong nong khmat iyo man khmat ne bha phi ba ho yu man kam nga to MP Raja Sabha thi ông jit nya rau MLA yo phi to nong thabot nga we kin ru phao ngot ki MLA to nong thabot wo la chi ka council of states ki ong Raja Sabha temut kam ong indirectly mo phi do body singa ne phao MLA yo phi tikna u bo nga tu ka arjar khapra tengah chi mo gni to ka kamram kyo nga ne ni khmat kam ong MH ho da perchang ka tu scheme lamba ka tu donor rayu jia tu scheme lamba ka donor ong minister ngari chemo ong ngam ye ka phia ka mo phia ai ka MPLAD scheme hap le be ku wi ba ka da ong bam te da perchang o le ka wi ka
College of Tourism kenang wagi kena yang yo gulai puren pak kamu yo kat ni tourism tok gawi wirap hai kena tok du hai ni raya gulai wat sa bar kesetiat yang wat sa bar ring ada cem kena ke wa pas udah pas gini hospitality em kena go sao guna nong go jo sao hai tu krek krengang go pili lai pure go kat ni yo go krek em man ka kita ong ki cruise to ke jing yo nong kwa kamu khana sigi porlok yong a manda kamu sanrus nem krek go te kwi ke singi ong go kurim yong nga pilai ke se chnong pa yung chna te pelat mane yung yong i mut ke jing kamai chaita sa tadam te gini singi am ke training e government lek tu ki kena go yo ki nalor e training ki yo ki lek ka placement kam segini ki hotel ku he kam go Taj ke Oberoi ke big mar join ye arhawi hajar dan kam ke intern se yo ke arhawi hajar ke bam ke di na dong sedong free tengah yo kini to kam ong pi ki kru kena kru kelot yang i hai kam tam hai ni por iwa yu ot yum yo krep yo ki jan to i por rom hoi de yo luti du hai ni chnong to thoi ki lat luti wo lai bat ki tuan ki chnong ne ha ka kam bon go ki tuan ki chnong hendrai to eme te ke mesin gua unut luti a prang tengah hari ni singi yo ong iwan wan kam ong ki ni to kam ram yo ngai wo le nga phan hai ni he san no kam ong bidang kena likwe sim tu du ong ma Elias yo likwe chai tin nei ni ba yo lai yo chor ka te ke ni to kam ram yo nga te da bulai dang kar khu wai ku lat luti đầu lệ các bây giờ làm gì mà rệt mà có bi là đằng dọn lát nó các ông thì đằng em có bor cái này cái tay bột chăng các bây giờ làm gì u lệ cái chồng cái thao cái ngay này hạ các ông tiền phèn nó charity bikin tại hôm làm nhiều lệ hạ chồng cái thao tôi chui thành boy yo lutiแต่ดูกันนี่tiền của cái chắc e không beli phi hay cho ikor e không beli New Year rồi thằng mê phi cái New Year của comment của sup phiว่ารอcái nong chong yang cái chong Berlin coba coba Office yang ke senang disubmit ke disubmit piang ke ya ke proposal jaga Office Urban Affairs Department buat emile ke jingkermen ko kro wo yo sanction ni ya kan ke project henry haitele nyoi henry kani man ke jingkermen ko kro wo house name arja probably Chief Guest yang i hari ini sengiu Dr. W.R. Karfi Woman MP Raja Sabha Langbah Kelagbo Area Development Committee Dapha UI Go Summit ya di proposal ya kawan-kawan kecing MKM yang kecenong nak kaliang ke office yang kecenong termanjur ka Cascade Committee dapat ke proposal ya street light kam jo le kaptam ya kani karena ni stairway kamte I dap itu kisnyangu ku kro o Dr. Karuki uman le kau sampun yang DE sanction Cipalak tengka I Hagui Ye Wecem Kamni Hagane Kesni Hatiu lai na yang musiang dega kali lani hatiu ku tiu riat wa kharu kharam te kete kaji man penjengai kaji kan ginong seksenong video ke senong DM kete kaji jengai ni bha kete ka communication jengai ko chitom ko kantam higi por mit te dakajing snyau MKM ko em kete ka lat peluti ko suk kalai kawan I ko em sini seneng buitai ko em chua meti dau te daya mi te jing perkhat ha ka chnong ko chna ye gani ko lupi
na loro man do ko linya i gini go em cheneng go kita em chowa aji por kamaongan tu man do ko wi ko project ko man unique ko rat yo siwan te daga jing nyerap te yung Dr. W.R. Kharuki di ukun man kam ye gani ka jing anut yung gachnong ko la chi phao khat wisnam menchua tam ko plan bo somi di por em go sanspa san phao the lead steps they actually manade bigaga ni em go sanspa so phao le ka jing drong yang ka machis pa phao mitar heti por wa sorbi ka hi por udang kurang ulam tu dekat ni aspa le phao mitar dan mite ka kemayo meningluti 2.5 meters kat kam te original plan dekat ni le sampai himan ke lekai iwati site man hit kam bi thao chungnya kam le ju le ke viewpoint ko bi upai ketiga pentori ketiga thao city te yuluti wa kita ki weekly beautification yuluti wa kam bachnong daw ya solar ini te kini ka jing sedang ko yo i kuman ka the major part yung gani to bede diga le gani rap u anti yung i te kita ki ken bidai ki wa human tu daw ya solar ni kamon nang beautify ga gani ka project yung